এইটা ହେଲା ଟିକି ଅପାଙ୍କର ବାରି ବାଇଗଣ। ତୋଳ ତୋଳ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ସେ କଇଁଚି ଆଣିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଟାଇମ୍ ରହିବନି। ମାମା ভিডিওটা বরবাদ করে দেবে। আমার নিয়ন্ত্রণ বাহ অতি সুন্দর গোটে দাও। মামা ভিডিওটা বরবাদ করে দেবে। আমার নিয়ন্ত্রণ অতি সুন্দর। ভিডিওটি ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏଇଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ସାଇଡ଼ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ଅଲ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।